Дорогие братья и сестры, наступило время праздничной молитвы, праздничного намаза. Сейчас мы вместе с вами встаем на намаз и лицами, а главное душой и нашими мыслями мы обращаемся к нашему Творцу Создателю, Всевышнему Аллаху Тааля. İlahi niyet kıldım, 2 rekat gayb namazını kılmakka, başı takbirler bilen yöneldim kıbla tarafına, aydım hazır uçbu imamga, halisan lillahi Teala. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustakîm, sıratal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. كلما أقرب من الميقات وكلما لبى الملبون وزيد في الحسنات وكلما دخلوا فجاج مكة وتلك رحبات وكلما طافوا بالبيت اللطيف وكلما سروا بين المروة والصفا وكلما وقفوا خاضعين بعرفات وكلما نظر إليهم الجبار من فوق السبع سماوات وكلما باتوا بهم مزدلفة وأفاضوا إلى منى ورموا تلك الجمرات. الله أكبر. الله
أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد شريف جليل. أكرموا هذا اليوم بالتهليل والتسبيح والتكبير وتلاوة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء. الله
النار سترا وحجابا يا ربنا mübarek olan Eid-ül Adha, Kurban gayibimizini kılış, gayib namazımızını tamamlap Kur'an-ı Kerim'ini kılıp, üzümün fadlı ve kiramı bilen kabullardan eyledik. Kur'an'da hasıl olan olup acı ve soğukların bizge hak, Kur'an-ı Kerim, İslam yolunu bir ödep kaldırışı, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in kuruna anı ehli beyi ve sahabe-i kiram, başka ansar ve terazatların ruhlarına başlıyoruz. Ya Rabbena kabullardan eyle ruhlarını şok eyle. Okulmuş Kur'an-ı Kerim'in fasıl olan acı ve soğukların, bizge birinci Allah'ın Peygamber'i vermiş atamız Adem, anamız Havva'dan alıp Adem'in Müseyyid'e kadar bulup uzan başa Enbiya-i ve Müseyyid, iman ahillerinin ruhlarına bağışlıyoruz. Ya Rabbi rahmetin ve kadınlardan eyle ruhlarını, şak eyle bizlerden razı. Bu mübarek bulunan uluğ İslam beyremin, kurban gayret uluğlar, Irak yakınlardan kilgen, ibadette katlaşkan, namaz okulan, Kur'an'ya muhabbet koyulan, kuvvetin sallan, barca mümin ve müslüme kardeşlerimizin, hem de bazı sebepler bilen dile almanan kardeşlerimizin, beyrem şartlarının kişiler olan aziz din kardeşlerimizin, başalarımızdan dua edilgen Allah'a analarımız, ebi babalarımız, irvanız kardeşlerimiz, duağa muhtaç olan bu dünyanın mengelik ahiret yılına iman eden faydaların bin mu'mine ve müslümelerinin ruhlarına bağışlıyoruz. Ya Rabbena rahmetin ve kabullardan eyle, ruhlarını şart eyle, kabirlerini münevver eyle, kurunlarının ıcmakta nasip eyle. Ya Rabbena, okunmuş Kur'an-ı Kerim'in ruh ecri ve soğuklarımızdan dua etken aziz emilerimiz, ebi babalarımız, irvanız kardeşlerimiz, kurşun gülenlerimiz, dost işlerimiz, duağa muhtaç bulan, duanın taşlama diyen başa mümin Müslüman kardeşlerimizle, İslam dinimizde hizmet etken imamlarımızdan, muftilerinin, muezzinlerinin, halfelerinin, ustazlarının, barçalarının da ruhlarına ya Rabba'ya eriştirip Kur'an-ı Kerim'in şefaatini nasip eyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatini nasip eyle. Ya Rabba'ya bizlerimizle, Allah'ımızla, anıtlarımızla, tevfik, istikamet, iliyetli bir Kur'an-ı Kerim'in kuşlarıyla hürmet biterge, ilalinden bilirga, günahlardan saklanırga, huzuruna iman bırakmışı burada, huzurunda günahlarımızdan vafu ve mağfiretin görüp, bizge Rabbimizden uluğ merhametleri, uluğ rahmetleri, cennet rahmetleri olurga da nasip eyle. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. İlk günlerimizde iminlik, can tenlerimizde sıkıntı sağlık, sevmetlik. Allah Rabbimiz ilbaşlarımızla, kışla, kuvvetlerle, İslam dinimizde, üst işlerinde, Müslümanlarla birdenliklerinde uzun nasip eyle.